Svakodnevno se susrećemo sa običajima i tradicijama koji su deo naše kulturne baštine. U ovom videu ćemo istražiti jedan od najzanimljivijih običaja srpskog naroda, koji je preživeo kroz vekove, a i dalje se praktikuje. Reč je o vezi između žara ognjišta i duhovnog nasleđa predaka, koja se ogleda u raznim običajima i verovanjima srpske kulture. Kroz priče i detalje iz istorije saznaćemo kako su ovi običaji nastali i zašto su i danas važni za srpski narod. Sada ćemo pričati o najstarijim srpskim običajima koji svoje korene vuku u civilizaciju Lepenskog vira. Reč je o srpskim pogrebnim običajima, među kojima su najznačajniji kućna slava i božićno-novogodišnji narodni običaj. Slava je u svojoj suštini pomen, odnosno slava precima. Slaviti nekoga znači pričati o njemu, sećati ga se i moliti se za njegovu dušu. Suštinski obred prelaza je veoma jednostavan. Sastoji se od žrtvovanja koljiva, to je skuvanog žita, i kolača i ispijanja vina. Koljivo ili panajija se pravi prilikom sahrana i parastosa, pa je jasno da je slava i pomen običaj posvećen mrtvima. Sima Trojanović uz Veselina Čajkanovića, najvećeg srpskog etnologa, govori o slavi kao pominjanju, poštovanju i slavljenju umrlih predaka. On kaže da se tokom slavskog obreda pominju svi preminuli preci. U njihovu čast pale se voštane sveće, a sve da bi se duše predaka održale u prijateljstvu sa potomstvom. Slava kao običaj postoji samo u okviru Srpske pravoslavne crkve, dok ostale hrišćanske crkve nemaju ovaj običaj. Zato je to jedinstvena i značajna tradicija srpskog naroda. Slava je u svojoj suštini pomen, slava precima. Slaviti nekoga znači sloviti o njemu, to jest govoriti, sećati se njega i moliti se za njegovu dušu. Sada ćemo govoriti o običajima Badnjaka i Božića kod Srba, koji su ostaci verovanja iz doba Lepenskog vira. Badnje veče je običaj mlađeg datuma, ali i starinskog porekla. Ipak, božićni položajnik je svakako lepenskog porekla. Srbi su u praistorijsko doba imali položajnik životinja, koji je predstavljao prvu životinju koja bi došla na kućni prag. Lovačko-sakupljačke zajednice, kao što su Lepenci, verovali su da duša predaka boravi u životinji. Zato je bilo važno da tu životinju dočekaju sa posebnom čašću, kako bi se učvrstio i obnovio zavet sa našim velikim pretkom. Odatle i verovanje da treba sa posebnom čašću da ugostimo položajnika. Tim gostoprimstvom učvršćujemo i obnavljamo zavet sa našim prapretkom. I danas se kod Srba zadržao običaj uvođenja životinjskog položajnika u kuću. Ponekad su to bili i volovi, na čije rogove su naslagani obredni hlebovi. Te kasnije je promenjen običaj da položajnik bude čovek. Dolazi u ranu zoru pre bilo kojeg posjetioca, a njegov zadatak je da rasplamsa, loži i potpali vatru na ognjištu na kome je prethodne noći spaljen badnjak. Loženje vatre na ognjištu za srpski Božić vraća nas na priču o bedrima predaka i lepenskom ognjištu. Zato je ovo jedan od najvažnijih običaja koji se danas održava i simbol je veze sa našim precima i prošlošću. Srbi su veoma vezani za svoje pretke i smatraju da su duhovno povezani sa njima. Ovo se može jasno videti u našim običajima. Na primer, tokom žara ognjišta mi izgovaramo molitvu kojoj kažemo: koliko žara, toliko para, koliko istri, toliko zdravlja. A ako očekujemo potomstvo u kući, onda se vatra i varnice u položajnikovom razvaljivanju vatre poistovećuju sa brojnošću budućeg potomstva kuće. Sve želje tokom žaranja tiču se plodnosti, zdravlja i prinosa. Srpski istraživač i putopisac Milan Milićević u drugoj polovini 19. veka piše da čak i sveštenik ne ulazi u kuću na Božić ako pre toga nije ušao položajnik. Gostoprimstvo je jedna od naših nasleđenih osobina koja potiče iz praistorijskih verovanja Lepenaca. Po tim verovanjima duša se može pojaviti u životinji, ali i u čoveku, pre svega u gostu, slučajnom gostu, strancu koji je naišao na naša vrata. Iz tog verovanja sledi da se gost mora obasipati pažnjom, nahraniti i napojiti bolje nego što se inače hrane i piju ukućani. Ova osobina je preživela u velikoj meri kod modernih Srba i
ponekad izaziva čuđenje stranaca. Mi smo veoma ponosni na svoje običaje i verovanja i nastojimo da ih održimo i prenesemo na buduće generacije. Iz svega ovoga možemo zaključiti da srpska tradicija i običaje imaju duboko ukorenjene duhovne i religijske elemente. Vera i poštovanje prema precima su ključne vrednosti u srpskoj kulturi, koje se održavaju kroz razne običaje poput polaganja vatre ili gostoprimstva. Ti običaji i dalje žive u srpskom narodu i predstavljaju deo nacionalne i kulturne baštine. Razumevanje ovih tradicija može nam pomoći da bolje upoznamo srpsku kulturu i da poštujemo našu jedinstvenost. Hvala vam što ste ogledali ovaj video. Ukoliko vas zanimaju ovakve teme i još mnoge druge, pozivam vas da posjetite moj kanal. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem videu.